他我看我去别等个吃饱。小姐，你来了。对，我找太太，太太不见。太太吃饭呢。你们都入境了。没给啦。Halo, assalamualaikum teman-teman, welcome back to my YouTube channel. Balik lagi bersama saya Yayu Cayu, semangat. Ya, yuk nyucinya pakai mesin cuci atau pakai tangan? Pakai tangan, teman-teman. Saya keringin di mesin cuci cukup 1 menit kayak gitu. Soalnya kalau pakai tangan lebih cepat ya. Mesin cuci lama. Nyonya aku ada daster baru ya, suruh nyuci teman-teman. Lupa aku malahan. Kelalen. Emosi jiwa mau dipakai. Beli baju kayak beli kerupuk ya. Ini baju baru nyonya saya teman-teman. Saya kemarin disuruh nyuci ya, lupa teman-teman. Ada beberapa celana juga baru. Katanya suruh nyuci yang ini dulu ya. Ini tuh daster, nyonyaku kalau musim panas suka banget pakai daster. Tapi lengannya panjang, kata nyonya enak banget. Dengan brand itu brand free teman-teman. Free itu bebas, yaitu Yoji teman-teman. Yoji itu Yoji Mien. Harganya lumayan teman-teman, lumayan mahal. Seperti ini. Nah, brandnya itu free teman-teman. Nyonya aku suka banget pakai baju yang kain organik brand free, Taiwan punya ya. Terus harganya di sini teman-teman. Harganya 4680 NT, mahal banget teman-teman. Nah, free. Seperti ini teman-teman. Indigo made in Taiwan. Mahal sekali. Terus kalau ini yang beli sendiri Milan mode Paris teman-teman, nggak tahu beneran Paris apa ora. Ini 2500 kalau nggak salah ya. Kayaknya bagus banget, enteng banget gitu teman-teman. Nyucinya gampang. Nah, kalau ini kainnya kayak gini, dia kotak-kotak ya. Nyonyaku kalau pakai baju baru ndak mau langsung dipakai ya, harus dicuci dulu karena bekas dipakai orang katanya. Ini jadi mau tak cuci ya teman-teman. Untuk mempermudah waktu dan keadaan dan kondisi, saya mau potong rambut teman-teman. Ini jadi tak cuci, nggak usah tak video ya, biar cepet teman-teman. Kita potong lah ya. Seperti ini. Cuman aku kucek pakai air sabun, terus aku keringin. Di ini 1 menit ya teman-teman, cuman kayak gitu kelar.
ini kiwir-kiwir ya, nyucinya tuh gampang, cuma pakai sabun kucruk-kucruk. Gampang banget. Nyonya aku tuh ndak suka teman-teman bau harum, pewangi itu ndak suka. Jadi pokoknya pakai sabun sedikit aja. Nanti jangan ketinggalan bau harumnya. Sederhana, mudah dan gampang. Ini warna aman ya, kena apapun itu aman. Kecap lah apa itu aman. Bagus banget, aku juga mau. 1.250.000 rupiah. Sultan tak ya, 4.000 lebih ya, 2,2 juta lebih. Ada harga, ada itu ya, membawa kualitas ya. Tapi yang paling nyaman ya Kencana Ungu teman-teman. Bukti ini mau pesen Kencana Ungu. Daster mahal ini. Hari ini sejuk banget. Cuacanya enak banget. Hari ini banyak toko yang tutup ya, di sini juga tutup. Nggak tahu nyonya aku ada di salon nggak? Susulkan saja. Oh ya, cendol 我太太不在啊。吃饭，去哪里吃饭？家位。哦。好。那太太吃饱了啊？哎，太太，那老板娘有没有吃饱了？吃饱了。刚吃饱。最近的那个卖场啊，冷气机卖的都特别好。哦，是没错。那像是有时候有的人买了冷气之后呢，还会买这个冷气网加装上去。是没错，因为冷气呢，它本身就有滤网，但是呢，有人会在加购那这个加购这个滤网。那其实这样子呢，反而会让冷气呢吸到空气会变得更耗电那原本呢不装冷气滤网呢，如果有100%的这个功率结果装冷气滤网可能变成只有30%像这个进气量只有30%那出来的风量呢，当然只有30%，也会因为这个风力不够，冷气就达不到应有的冷房效果。这样反而让冷。也要提醒大家，就是说你我要洗，我要整呢，还要你先剪。那我太太呢？后面呢？来了。哎呦，哎呦，对。还不见了。他头发好黑啊，好漂亮。年轻人呐。啊。我也未去食迄个电工，阮食饱啦，他无看我去买顿来食饱的。小姐，您来了。对，我找太太，太太不见。太太吃饭呐。他卖掉了。给她点漂亮一点。薄一点啦，短一哎，点。姐姐要跟你讲啊。没有。什么叫你对我们2个？哎，马上了。哎呦，不知道什么。不要紧张啦。哎，真的好痛哎好了，好像伤到那个。没有啦。不知道，好像不知道什么，真好痛，真的，我没有扁啊，有可能我扁。先脱化嘞。对。差
来说要打电话做给谁都忘记了。姐姐啦，姐姐。姐姐不用打的啦，他们去那个毕业典礼啊。哦，在妹妹那边。他说要打给你啊。在妹妹那边。哎，你杨锦龙有去哦？有啊，因都一台车给我啊。还有你还要洗吗？没有，我是自己洗。你来洗。哦，好，谢谢，谢谢，直播嘞。谢谢。看到你们嘞。刚刚啊，你唔就买，买倒一间就有啊。就你对面买的啊。你们都入境哦。袂记啦，偌久啊？偌久啊？对面买啊买啊，去看。对面上位。你啊，你买啦，我唔是甲你买。起来看，起来看。哎，你不要玩，不要转，转到一太长一太短。没有关系。老板娘，有甜哈？有啊，有听到。有啊，我出去收，我无甲你试，我知影我你切我知影我来这地。无酒味，啊，我小啊，尻川话，你搁较明仔载啦，摕来你烂，尻川已经你拄大。你啦，往来尻川伊会去咬啦。哦，伊会成会去咬着。我甲你讲，我妈仔昨讲伊3粒的。对这输赢真好，你无对啊？你讲迄只迄个吼，伊嘛会晓迄落嘞，对啊，伊无啊，会晓当政府嘞。哪会啊？他有学啊。你了咱毋是有叫伊来遮甲咱掠这？啊，伊本身伊嘛有迄个伊讲伊讲不行咧，礼拜一。你给还有整个。欢迎收听《幸福大小事》。哦。不要怕，我放这一只，不要怕。啊，我没有是放。安全的。对对哦，我都怕，因为那个好像比较重一点，对对对对因。为那个是剪的比较光，就好像是壁胡子那种，所以你会感觉比较尖一点。好啊 ，OK 了，我也不知道。那个，你不要怕，别怕。不是因为刚才伤到了啦。没有了，哪里？不是啦，我刚切而已，量要花钱。中央仔仔。可以的，对。对呀，盖我的脸。这个还不多够，还有什么？好，谢谢老板，谢谢老板，300块，好便宜，谢谢。这3只给你吃。哦，谢谢辣椒，这个不辣了，大辣椒。你跟妈妈我不知道，因为我没有吃到，我不知道。哦，我的头发好黑，很多。也黑也粗，粗黑，冰坤顶大爷。
好厉害，对对，1、2、3、4都有。我现在走，拜拜。拜拜，好瘦啊！我们那个客人的女儿好瘦啊。是那个？对呀、我那个脚有够瘦的。对呀，好漂亮，我也想瘦，它是没有办法。对呀、她很瘦耶。对呀，oke lah, 拜拜。bye bye. Nah ini wes ya, alhamdulillah enteng rasanya. Soranda rambutnya. Pokoknya itu kalau mengeluarkan uang ya bagus lah. Dikasih cabai. Nah, aku mau mampir ke pasar ya, melihat keadaan pasar. Kira-kira di pasar ada apa ya? Nah, kita nyabrang ya. Nyabrang taye sering jam segini pasarnya sepi ya, wis pada dikukuti. Padahal baru jam 1, setengah 2-an. Nah, ini juga, ini masih buka satu. Wah, amannya luar biasa. Naik sepeda. Ini ya apa? Ya. Ada mobil ya apa? Jalannya sepi. Nah, ini kondisi pasar hari ini ya. Ada selimut, sandal. Nah, ini baju ya. Baju bekas kayak gitu. Nah, ini kipas angin, celana. Ini ya. Nah, kita langsung pulang. Nggak ada sesuatu hal yang bagaimana. Sepertinya hujan akan turun. Iya. Nah, ternyata di sini tuh tempat rongsok ya. Kita nyabrang ya, seperti ini. Weh. Hả? Hả?有这样，但是我不知道几点。写音？哦，好。会。会。OK 好，好，好，好，好。Hả? Hả? Oh, hả? Hả? Oke, sih, bye-bye. Nah, hari ini tuh anak-anak itu gimana? Kelulusan sekolah.
Meme dari SMP mau ke SMA, Titi dari SMA mau lulus ke kuliah. Kita, Nyonya, saya diajak makan teman-teman. Di Ilingi sana, saya, Nyonya, terus pokoknya semuanya diajak makan, dari menantu laki-laki, menantu perempuan, semua pergi. Terus Meme pesen sama Titi, nanti banyak temen-temenin di sana sekolah. Diharapkan Ai untuk tidak merekam mereka, kegiatan mereka seperti itulah. Ya wis, aku mau makan dulu. Jam 5 nanti berangkat. Nanti aku cuman ibaratnya bikin video cuman di jalan, yang di sana saya tidak membuat video. Untuk menghormati mereka lah, diajak ya alhamdulillah. Mereka menginginkan privasi, ya kita privasi seperti itu lah. Tambahin minyak. Bismillah. Tak ora arek ya. Tambahin Royco CKI. Tambahkan nasi. Masukin ini ya, rebung ya, masukin. Gampang aja makan itu. Nasi goreng ala-ala. Baik, kecap manis ya. Aku pengen yang manis-manis. Nah, api ini tak matikan teman-teman. Saya tidak suka makanan yang terlalu panas. Intinya biar ada rasa ya. Ada manis, ada Royco. Ini rebungnya sendiri itu ada rasa enak banget ya kan. Bismillah. Nah, seperti ini ya. Nah, setelah rambut saya dipotong, pipi saya semakin tak tertahankan ya. Tawam banget teman-teman. Luar biasa pokoknya. Jadi aku nanti tuh disuruh naik MRT ya, sama Nyonya. Soalnya semuanya udah di tempat sana, gedung Ilingi sana katanya. Oh, mantap jiwa. Ini telur ayam kampung ya. Enak banget, gurih. Kuning telurnya enak, putih telurnya enak.
Mungkin itu wisudaan kayak ala-ala Indonesia itu loh teman-teman. Lulus SD di wisuda, SMP, SMA didandanin di wisuda, itu mungkin ya. Saya juga nggak tahu. Zaman dulu saya tuh nggak ada kayak gitu-gituan. Sekarang SD, SMP, SMA di wisuda ya. Kalau zaman dulu itu cuman yang kuliah itu ya. Kalau sekarang mah SMA juga. Alhamdulillah ya Allah. Ini aku dapat buah ya dari nyonya. Buah plum kalau nggak salah ya. Saya nggak tahu teman-teman. Tak iris saya biar gampang makme. Ini rasanya kulitnya asem, dagingnya tuh manis-manis asem kayak gitu. Aku tadi dikasih satu ya. Nah, buahnya bentuknya kayak gini teman-teman. Seperti ini ya. Oh. Ini ditaruh kulkas jadi kayak gini. Oh. Nggak tahu satu biji ibiro. Bismillah. Oh, seger banget ya. Jadi dagingnya itu lebih ke manis. Tak nikmati lagi. Bismillah. Manis dan asam, kandungan airnya banyak. Kulitnya tuh asem banget sampai kier-kier, tapi ada sedikit pahitnya, enak banget. Bukan pahit nggak enak, itu bukan pahitnya enak teman-teman. Oh, asam, manis, ada aftertaste-nya itu pahit-pahit gitu, tapi enak. Kecut banget. Oh. Dan yang membuat heran, nyonyaku doyan. Tapi nyonyaku nggak mau makan kulitnya. Alhamdulillah ya Allah.